Amen. Ewo nante dame sehik nokna te no some same rawi mudin na woni mi ni komo pa same to me Noa Yesu mame newo nante Menko merin to me until Noa no yet in we were soon me free up him Atam for him tell me Jojo boy Wofu ano Ura mame newo nante Semin sai so mua hadel nina mi munufi mi tu mi kwan habu drumu aseniano francana se Kosi seme, kosi yonapo, jinkwa mame, newo nante. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Omayena onyamiase no ye na nado ye hoda. Amen. Amen. Yebeda onyankopon ase nia odien aba beduro. Onyankopon oye ndisi ye som no a mama ye som ne ye. Na onyankopon onni wohwamoda. Akwantuom ba bia wo bia no. Mesese me nkoso a ne nkura onyame mu. Meda onyankopon ase na meda osofo panyin Dr. Apia Kubi Kwatin woni ne yere ne nabusua meda mo ase. Asafo mpanimfo onyankopon hira mo pa se matom nsa afre me. Ani the whole church nabusuafo no edos me kasa me bobodin a ha meje obi mu. Opanyin Alex onyame hira. Amen. Amen. Say has you free Ghana sa watonwom nyame adwuma no aba ha beto aso esa akọ so no da so kura mu nyankopon hira mo mabusua nyina. Amen. Na minim yie se yembra ye bre no yembre engu kwada onyankopon ebehye ne ho animonyam enti mepese ansana sa meto aso no pese me share my screen enti mpacho meba Medamo se na de onyankopon edien aba bedure no yebeda na se wo empempenso a wode eduro covid mu o haw ne amanihunu dadwen ene nkoda na nipa ewu bebe nyina mu no so asoye mu ne antese abusuani bi afri mu ne asan hye mu a na wo se yeda na se nti onyankopon aye bia mayempa nti ba bia ewu bia no ne awoye bia no ne wo se wutimi ye ne boa onyankopon adwuma bia no koso ne ye na nsa na meto aso no mekasa bia no a ya young people hu hia menti no meka bibi a kire young people no ansa na ato aso akọ ene sa akasa sa mekasa na se di nyankopon asema sa wade be ma ye no eso young people yenim sa papa we mpese mesua bibi efri sa papa we ho ona ye our current president Nana Akufo-Addo mesua bibi efri sa papa yi ho pa ma ahye medenti young people no mesre mo muntie papa yi politician
say Lawrence Bressono will lead demonstrations bebre no very very tough. Outspoken so. Na sa papa yi why politics for over 40 years. Na nia samre nia wadru ani nia waye no ahye me den ahye me nkran. Me emre bia bibesie bia no me transe na me dwene sa nipa no ho anase ade no ho se edien ena me nya afiri mu. To ye president no me transe dwene ho se edien na papa yi waye wadi president no no anse wadi president ya na me transe no ma hwe anema metimi nya afiri no ho ebeboa me so metimi tu sa me mafo. Na metimi dia tu sa ya safo ma elsofo. Man ya tu ni din omso ye short man e bi didi na tem e bi kan asem a na enye efa no ho e bi kura say wontimi meye president da. Na papa yi ade a sa me sua free no ho ene say emra o ka say all standing for president no or standing for 2008 Olusui 2012 Olusui na when give up ena wasan ba 2016 na 2016 no o winning edie na sa ye nya free sa de suan emu emra na all standing for sa president nyina no na oye over 60 years na emra sa wo winning the presidency no na owo 72 years nia mihunu free sa pa ni say abotre patience persistent when give up the third one so here when give up the patient persistent and I feel so when give up and the man who you say we are no the person you bia no emfa ho emfia a wadi wadru at the age of 72 and a dream come true at the age of 72. But the person young people no ehunu no say do time bia na school any abraboy no do time bia ebinum commit suicide ebinum ye way because say ade o person wo ye no wontimi nya wontimi nru ho enti why frustrated patience ye ni bi enti young people they make catch them on say I was say unya abotre obi bia mu adesua mu ye din a na ade ba ko a me de be jamo pa ne say enka nkyere me say ana say ade a me de sa me ma omufiri omunkra abrem de etu omufo a ne say in your life no don't say I can't do it. But if you are not interested, different from say I can't do it. Unyankopon ma ye nyina brain. Nti dem dia hye me madwen mu ene sasafo ma me hye mu bia ne say ene human being bia wo body to say wo emoja edi afurusane woni mu a watimi aye bibi no you can do it. Na de be ye ne say wo so de wadwen unya abotre na uye persistent. Na so when give you up, maybe it will take a long time. Will be between the 3 years, 4 years, at me every year, the opposite year. It will take you 5 years, 10 years. But at the end of the day, no, mbabe share the same grounds. Amen. So additional wusia no, o bray and I will take you 10 years. And then pakrono ebeye ebia sa carpentry no ye, and I say a plumber. And I say ebia obeye nurse ebia 3 years 4 years no nyano BSN it take you maybe 6-7 years by the end of the day no munyina mo ye nurse but why say it do tem bia na ye give up into young people the make say munye so bi free saba pay ho menuanom any our church members nyina no munye so bi free papa ho enya too late we were 60 years we say abrabo na ye den aye too late no 72 years and sana otimenya president edie he didn't give up to nyankopon enhirae yensua bibi mfiri sa papa yi ho nya dia give us o papa yi and give up no na ne nyankopon hwehwe ma no it take long time there but ninsaka young people yensua bibi mfiri ho e wona domunti amen Amen. amen mompae amen ya dawase emra so se obekasa kire yeso se bidi anim
Nebeka sachire wo wadomunti. Amen. Amen. And then my title no mind those little compromises. And I said be mindful. Ewo niema enkete ho. Apempi no a Christopher ya na niema nkete ye nyina ye ka ho. Ye bu ye ni go so. Niema akese no na abre nyina no ya dwene ewo so. So obi kodie wu sesia na se obi koye boni bi a eye ne sesia no ne asori ne ye ka but niema nkete bi wo ho a ya hwe ya eno enama ye enuru heaven. Enti na ye nyina no ye be hye ne adwene ho ne ehunu enema bi a ekoso a daily. Impokra na wo se ye sre ho bonifache kra no a ne ebu ye ne aguso. Na ansana no momyenhwe enema bi ewo na saa de sua ni nyina no ebeba so no 1 Corinthians 10 to 12 no saa ye mba ene saa ye nana no kama ye dana sepa na ekire no saa meba saa Bible quotation no so momyenhwe saa aboa we buffalo oya aboa oson buffalo ye aboa oson nanso so no okum enipa ebeye say maybe about 500 to 700 a year. Sa okum enipa ewu efri sa aboa we say ensem we kese ede. Mama yensan enhwe sa aboa we lions. A friend say esremu say jata enso so no edi ewu anase enipa sa okum wo mo no enso so no ebe about 500 a year. Obi wo han ntra nye na bia okọ park anase ba bia hoye na bia na akohia sa abo na sa wako no te nipa be 500 mi a year. Momyehwe sa hippopotamus wono so no a year bia no otimi kum enipa be 800 to be 1000 average. Wono so oso bai no ho odin otimi etia ade so a na ade no ewo so. Enipa omu free sa aboa nsem no ebe 800. Momyehwe aboa wo snake. Aboa we se obi asuro obi ehuna na afi na no ho ewo so. Nanso so no a year bia no okum enipa be about 90,000. Ene wu free sa aboa we se ensem. Edoso de nanso so no enoso bebre. Na momyehwe aboa ketwa we. Ade a woye emo ya mebo omu din nyina no me do omu ye example say omu soso omu eso bai omu ho odin omu timi atiamu ene mo adwane na nipa adwane ende nipa suro omu say so obi hu jata America obetuo ene de say bamba sa enipa no ebepe no eso enipa no hunu hippo America obetuo na sa bambo kese sa obepe obi hunu snake seni obesi atumnika so wanhwe kura no a bia no asa wo no eba ye no kura no onko ho nanso so momyehwe mosquito no obi ensro mosquito ba no asa wo do nsa na ade ye se na ade apre no unwane efise usa enti wadun yo say wo mosquito no entimi nyo hwe na emo mu hunu lion dia obedwane uhunu sa hippo dia obedwane uhunu wo wa obedwane nanso so hunu mosquito eno ansa wo do nsa na ye ne se ya nanso momyehwe ne de say sa mosquito eye same way nyina no ekum nanso so mosquito etumi kum 1.5 million people a year. That's small you know me can say so a year when a fly was a day and you know mosquito ya boa yinsuro no entino enipa so a ekum wo mu free sa mosquito nsem no
A double. About 1.5 million to about 2 million people. If it's our boy wins. Adintra, if you say Yunsrono. Or buy and faho. And none of me better to Sabone, who Bonia Cassiano, Yahuna, na ye Johnny, near 2 million free home. And per se, ABI, Wakoye, near boy, Dina, good say a bushing for any more here. Now, so Bonink getting the young faho. Now, so Bonink getting to some mosquito. It become a lot of people. Ahinia no ebedru ho no because say bonen kitinkitin tin say okay this am no a o si krona chi e na wo mo a o mu di atro ewo wodom to ene adwamammo ene awudifo nyina ho enti na dutam bia na ye sabone mu jadesua no enko aweye no sai be hunu say so boni bi eche boni bi ana yes. The smallest are often a dear woo. And your monkey no and a dear woo as I a buy a niguso, and non a queen and the say a bushia, and nona a my yammy some intimate in rube bibiara. Or see small things are hardly noticed by many, but they are the ones are deadly to your spiritual life. Bonen kitin no hardly says I'll bet me and notice you bet me hunu nanso so no eno na emma ye hunu ana say eno na your spiritual life no emma ye your spiritual life no ekofom ana say eno e de be kuyen ama your spiritual life nyina no ewuo. Because sin of omission are just as deadly as sin of commission. Boni officer uhunu no a deadly to say bonia ebia wadwen say sa uhunu no ni nyina ya de kro officer wo say wo ye wadwen say ade a efiri wonum ba ene niema a daily uye no so eso nyankopon ani ana adwuma mu a wo daily activities. So we are doing say Saturday no who live say that's your last day on earth ana. Saturday say my madwin say anytime bia Nyankopon be boa me amma sori bia no. Dem me kan wo madwin mu say this might be my last day on this earth. And I was say Saturday no I was say me live my life say me live for the last day. So we say every day it will keep you going. But we were doing say, oh, me were 20 years, me were 30 years, me were 40 years, me were 50 years, and oh, I can't be 30. As I know, we are boy. Ubet me a costo, maybe you, we both you. We bet me a share, and I say, well, do me, we both a baby as I do bufu. Now, after 2 bedroom, or maybe I don't try ye, a boo how drive. Road rage obi wo hana ne buafu keke twafa na animu a wa twetu okun ten no de okun enti boni bia ne eniema nkitikiti bia no a yebu ani aguso bia no I was here say Urade said da biara da so wa hu kura no a just pray say Urade de odo anu kan odo adwene ye onyankopon ehu mobo. Amen. Those little compromises are ye no daily no. I see they are the ones that will bring you down. And in your ministry, say, the biara da no your sorry mumma ye live your life say that's the last day. I did see we say so. Sometimes we don't regard the smaller sins. And until you confess it, and you kai 1 John 1:9. 1 John, you kai 1 John, but so Bible bit me the 1 John 1:9 or say. So you can't bonnet tra where you no quaffo any training say or the bonnet ebeche. Nanso so no where you training no quaffo so the bonnet ebeche, and so do tembia, and I'm say if you say, oh, where they are small into no near bueni eguso. Namra ubueni eguso no one ya na eno and a duboko uwum.
Mama yenhwe, the more you feed your sin, no. Mama yenhwe sa boni we say no. The top picture no. On say boni ne yeketekete na wo feed no, na wo feed no, na wo feed no. Afi obehwa na boni no ayedai. Wanyini abaye kese eti se jata. Na boni no ayedai the greater the beast becomes until it finally eats you up. Intimra boni kitenkite no ugusu a woye no afi na edane na ba beye boni akese. Enti yenhwe James Yakubu etreba akon ntichemu edunan ene edunum no. Yakubu nguma no etreba akon ntichemu edunan ene edunum. Wose na woso obiara ehwe a na eye wono akono a ejeje na dada no ena eso no hwe. 15 no wose na akodo nyinsan a ewo bone na bone no wie nyina ewo owuo. Enti bone a eba nkitenkite no akono a eba mu no wose se nyinsan a na afe ewie nyina afe ede owuo ena yede eba. Enti mra yesoso bone nkitenkite no yehunu na yensra ho bone fache no eno ene bedane ebeye bone akese a obeye a sa wohunu. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust has conceived, it brings forth sin. And sin, when it is finished, brings forth death. Ahana make Bible quotation no ewo. Yebehwe Israel for anwinwi a omunwinwi a eno ntino edo omo course a wo hawmu. So okay free 10 if free 5 1 verse 5 1 ba no a okanyema bebre bone ahodo a no omo ye impokra no se duru ba bi no empem enipa aduonu miensa 23,000 ewu dako because no mo bo adwamama say adwamaya no mo bo nintra. But niame be gina so pa ne say murmuring and I say o cano say so find us artistry I was it softly spoken or almost inaudible utterances. Say unwinwi if you say enipa da biara da onyankopon ayeyen say wo da na dwo abo bi enwura wo hwenim na de ache wono because say onyankopon amo anya sika wo pe onyankopon amo anya adwuma wo pe nti no wo benwinwi na yemba no kama me say suso wose na nso mu nwinwi se de wo mu binum nwinwi na osefo no bese wo no na yenum nyina eseye na aye kokobo ama won na watwere no se afutuo ama yen a wiase bre awieye atoye enti we se no abeye enhweso ama yen se Israelfo no nwinwi onyankopon mo mana o se awrade e bewe nam ye mo nam no mo wi no mo ye mutua mo se awrade afede mpabio eno na anwinwi no so saa so na nka Moses e ka kreb se nka Moses nko lusu ne life ntimi sremo edurumre bia asori mu anwinwi asori asofo ene mpanimfo ne omo ye dutam bia asori ne ekoso no wanhwe ya anwinwi a samu ye no anase anwinwi a ye nyina ye etia ye nua bi anase ne ekoso bi no na ye nhye nkuran no asopanyi bi osofo bi anhwe a ode abufuo na akoye bibia anase ode ahomte akoye bibia ni kwa so wo ye ama abia wonsem walusu the life. Moses kakakra bi se ko lusu the life ni awo bra ye nyina no eniema no nyankopon eye miracles ahodo a omo ye omo free omo twa epokokọ na nsuom finfin saa na masase pese so omo duru ya anche ene omo se odwan ba na yiye free Misrem adai ena odwan ba betimi ayiwa free Misrem ntimo wira free adentem onyankopon a omamu nsuo se nsuo so kom dem kakra bia na makomo Moses ho ene onyame de ebe ye dai anwinwi nke wo ho anke wo de say Egyptia nke adidi nke amen are na mo de aba ha ne ebewuo wo so wo Egypt no ne ye taw ne ye bo na ye akoa
na wo kekam efre Nyankopɔn so omegye obegye wo no enwinwi na Mose de abufuo ewo ade a wo so wo de kire so no wo de kobo mu ema the consequences by yes nka asase e dey say bo sha asase no wo se nko koso bie no so Nyankopɔn ma no ekohwe keke because enwinwi and so our life mu so unwinwi da bia wote ho enwinwi a depression ebebrew in half wise no enye good so Nyankopɔn ma bibidi no ma ba bi da is enough hwe ba bia na wo fire hwe ba bia na wo tie enra na me ne samadamfo bi edi nkomo wo se di Nyankopɔn aye ya no eye nam se ye no kre nam se mi sha okay ni nam bora so esesa ntontura ye nambora so na afi ye maame nom de say omo chance tire ubon se ayifo omo na omo toto ayi no so for no your friend say alomi fala alomi na sa amre na wuya ebi okura na school kura no yetimi ma say teacher for be yiro echew ne de wako school eno ukwa na sa wakodwa so sa ne me nyina Nyankopon abo ho bai bo race ene fron no musi fron no na moto enuane ne sa ne ma no se nkran de omu hu na de Onyankopɔn do obeduru kura no a wonnamu obi wo ha sa wo be krom ha sei no enka wunya ha sei mada meka ho ebi wo ha wo bo wirem na ade baaye me bo wirem na sa me pese me bodin wo bo wirem na ade baaye ba ya nchew enso so no obeduru ha sei Onyankopɔn aya ama wo watimi atofia tim watimi rent that team wo baaye obi a wo firi krom ha sei no da abonten onya aduane ni onya nsuo kura anware ontimi nware and so well Nyankopɔn ama ba bi tie wonya adwuma ye obekɔ school watimi agi loan obi ti krom ha watimi anyi loan bi anko school unwinwi uyi nyame dey say sobo na se ye nyaya ne to Israel for no se aye nsena ho amaye enti moma ye nyae anwinwi sensitivity obi wo ha bibi kitwe bi wo ye so sensitive say sa bia no ebeka bia no na wadwa enuanu medu tem bia mama yenye soft ye enuanum ye befunfum ye ho ye betietia ye na so bi wo ha na asem no enipa no o mi say wo kan sa o kan just let it go or half wise let it go be so sensitive edu tem bia ye so sensitive dodo bibi kitwe bi me pa no aka wo ye kire me ohunu nipa no a no wo twam enuanom eniema nkitinkiti sei sa ne yanhwe ya ema ye nuru sa heaven ungratefulness ne obi de nipa ye no amani bia sa na ni nso enne wo ye papa ma no wo kina wo ba no obusa no na de no kaso ni bi omuna wo de kum na mbesere no amfa ama me enuanom mum yenye grateful de Onyankopɔn ayama ye mum yenye grateful emra akwatafo du no Onyankopɔn ye wrade Yesu Kristo ba akokɔ ho no busa sɛ nkura aka no wo hefa unua ye bibi ma wa enye sɛ bia wo giase da wo gi animonyam be grateful ka kire no call the person ka say thank you so next time when timi anya ma wa gitum na gidi sɛ unua no asema wo ka no eye no kore edu tambia ye ungrateful dodo ni nyina ye bone eniema nketinketi a ede wo how ebre ye no ntino na de abufuo aba be hye wo mu eno ntino wunua no kura wonam ha kura ompese sa obefa ho afi se o ade no wanfa ama ade a wo ye ma wo no anso wani edu tambe so ana atro ene niema a sa ye ka edi tia ye nuanom na ha ena mpese ye nyina no sa ye hwe ne yie enuanom da bia no ya na metaka se adenti ena etu kwa aba ha se no we free New York sa Columbus na mbae adenti na wo so ba bia wo sa Philly state ni nyina doso adenti na wo Philly adenti ena opanyi Alex ukohia ebia menua anase unua Dixon yeboa menua Paul nketia sa ukohia no why
ya na yadwene saa ne ma no sɛ adenti na mu hyiae anuanom yenim ne onyankopɔn ahyehyɛ unim ɛda wobɛhia bibi afiri wo nua no hɔ unim da wo nua no onyankopɔn bɛpagya no ɛna koduru baabi a baabi a wɔhyɛ no gye sɛ wo ne no ɛkɔ nti woka bibi afa no ho a me nua hwɛ ne yie emra na sa opanyi opon sese kunu na busua ene opanyi Alex opanyi edese mpanifo no mo ha omu nyina no nka omu ba Columbus ya se nke no omu kontokwa yekeka nsem fa omu ho ena bia didi o matamu a sa mre omu ni Columbus bia wo omu tuko so ka me hu omu anka betimi ni omu ayede asri bio so opportunity awanya wonu nua no ahia no eye God design se wonu nua no emenya de be enkita hodie ejedu tambia munsusu maye bumfu munsusu emaye nka atrosem entia ye nuanom ebi wo ha atrosem a wo kafa unua no ho wo ka unya hunu ye no wadwen yo se unua no nko na wo ye no wo se no but etreko ba bia na say you are damaging a lot of people. Mummy here's a picture we like as a liar also to make an untrue statement with an intent to deceive. Yehunu sa abowe sa akukọ ya sa wada hoyi. Aboa ya akukọ ya sa yekunu no enipa kura sa wo kunu no sabi onko odwene kwa akire adwene ne maye ho a kebia nko anye sa. Na dwen yen se akukọ na ye ne bibi enti na akukọ baatan mo hwede ne ma no omo ye they don't know anything. So kuma omukunu no affect akukọ no nko a wo ne ma anu a aka akire ni nyina no mo hwe awerɛho a enkura no edie. And if you are lying on somebody, say who say obi din, who can send be afa obi ho a, men you wadwen say nipa no nko a, o maame, o papa, o nuanom ne ma asafo ni nyina, wo destroy asafo no, wo de anim guase ene eka safo yi nyina. Na say nipa no nko nim say akukọ yi wo kunu say ne be ya, ke bia nko wa anye. Na nso mu yehwe say akukọ na wu, but ne ma no nim some they say maame na wu enti omu nyina akosisi sa maame so etwen se obeli di wo mo no afidi wo mo enti se bibia wo ye na asase so bia no wo ye tie wo nua bia no menye wadwen se wo ye tie ono nko a oba affect a lot of people the family enti asem a wunim na me to aso say gossiping de wunim say asem no ti ya na ukrem say ye nokre say nye nokre na ukrem na so de kɔ enuanom mom ye hwɛ ne yie na saa ne man ketinkiti edu tambia ebia sa me fa no say ebia me ma will be right or your ba one who says I want me came 1 2 1 3 1 2 3 now the people start say almost form opinion. Why on your investigation ba kukura? One here as I will bet you no na fe enguase na omdi gusa enipa no. Your young people edu tambia omo wonamfofo enuanom ye sense edu tambia mo may give them the benefit of the doubt. Agro omo die wone ebia abaya bi die agro ebia nothing in there. Sebi asumu no mo hye na nya ya frɛ no na ka akire no sin sɛ obagosip around obi ba a wono nsoso no ono no efi sɛ ono daache no oboa no sɛ daache no onso behunu Kristo no behwa na nipa no agya asɔre gossiping idle talk or rumor especially about personal or private affairs of others edu tambia ya gossiping no edoso enti ma bebre ye pam bebre ye bunu se eye bone ketwa nanso te se mosquito or say tell me my mistake not to others because double fixes our mistake no eye me enye others adan my yam from so now de nam now catch obia why say o me kan kire me yo wo yo Kristo ni me se o Kristo ni onyankopon se tua na ma na ko onua ne nkyɛn emra obɛfom no ada na ofi se wo hu bibia kɔ na kɔ busam na hunu no kure wo mu ansan na waka bi
Enya se bia wotemi da ase abrawa no ama okra so. Na ye gu nipa anim ase. Unua one ne ti asore dem na gu n'anim ase. Unua bia o Ghana oti ya wa musemu no no afa ne saa. Ne eya awere kokora ne se nipa no ahwa wo mebusa no afa ne saa. Ohu a no wewe na ni hwe o. Enua no mama ye nyae. Me ka ho ye nyina. Ye jeje afofra eniko ase saa ye jeje wo mo. Se nipa no ade ne ye no kre ene gossip ni nyina anya no kre ne ha no ni ajeje. Number 6, do also forming an opinion or conclusion about others. Sa de ye no kre se anya no kre no ajeje enipa no sa de no ye so wanye no ajeje mo me hwe sa mfonyi we ye hwe first mfonyi a wo na hwe second one no hwe first one no a sa boot no esi akra no enan so no o first impression ebe yo say obi a obehunu sa picture bia no obeka je say nipa a wode ne nan esi akra ntin so ye nipa boni pa first impression but the second picture no on say akra no na de nsa awurade no de esi sa ne tiri so but kebia nke ye investigation ka kra bia ke hunu say kebia nke nyi obi na be so ehwo anu ahunu ye no abedi di nipa kro na tem. What's the perspective is everything. The true story no, it is unwise to formulate an opinion based on little facts. Don't rush to judgment. Based on the little facts, no form opinion, no conclude, no crucify any part. And you know, ye nyina ye di mufo. Yensire Onyankopon se obeboa ye. No aka ye ho na afi yetimi edi enokre ama ye Awurade Yesu Kristo echin ye. Ya na ya dwen ye se eno de eye okay. Ya sum ye hene da bia ye pa asem tie enti eno ntino Onyankopon asem a enokre a wode ama ye nyina no ye po enokre no. Enti ye tie the wrong doctrines. Enam say ya sum ye hene ntino. Pacho. Enam say ya sum aye hene ntino ye tie da biara da ye tie the wrong doctrines. Ye tie nsemo a enu kwa say ye tie nti enu ntino amma ye nyame som no ensipi. Pacho mami influ okay. Also listening to wrong doctrines. 2 Timothy 4:3-5. But you're making kai. 2 Timothy 4:3-5. Wasi na ebre bi beba a warintie nkyerɛkyerɛ pa a ɛyɛ no na nam sɛ wɔn asomu ɛyɛ wɔn hirinti obesoa akyerɛkyerɛfo aboa so sɛdeɛ wɔn ara wɔn akɔnɔ etie. For no wasi na obeyi wɔn aso afiri nokora ho na wadane akotie anansesɛm. Na wo de ma wani ɛna hɔ wɔ adeɛ nyinaa mu mia wani hunu amane ye osempekafo adwuma wie osom ɛno anukure mu. Yasom aye hene nti anu nti no ensam ani kwa se yetie obi yo kristoni yadwene yen se eye woke na wafre prophet ebi e wo Ghana na afi wasoma monko na mkɔhwehwɛ saade mu mame monko ye we se mame anuanom yasom aye hene a Onyankopɔn se obegyae ama efin. Enam say ye tie wrong doctrines in Onyankopon asɛm a ye no kure ni nyina no ye twe ye ho efri ye dey efri ho. Onyankopon emra nsɛm du di wagya ano nani enam say yasom ye hina ye tie atro nsɛm ni nti no
honor thy father and thy mother no enyina no eye free ho. Oko na prophet bi aka kire say wo maame eye bayifo wase no eye bayifo enti anu nti no umpese wase kura be hu nanim umpese wo maame kura be hu nanim umpese wo nua ba no yeso eye bayifo. Why? Yesu Kristo wose wode asase so tumi nyina mame na mo amudi machi ni nyina no de say tumi no so be mamo adenti na wo so bayifo. Se obi kura ka kire na enokre se wo maame ana se wo nua ba ana se wase no mpo enokre se wo ye bayifo a wo ye Kristoni ade na wo moa no na wo dwane na wo taa no enu nti no ye emra na ye young people no na nipa na young people enwusa yetimi di agro freely every say na ye buade uhuru panyina ogina ade no akoso ne nsa no agye uhuru panyi uti akonwa so anu asore na ade ama no ene young people enam say enipa mu ade enti no mumhwe young people wu a mu wu every say there's a promise etechire was di wagya no unani na wona aware wasase so anytime bia no a umu umpanimfo yasafo mpanimfo asafoma uhu obia umu no enam ensem bia watie ichin ye waso bia ohene utie nyema bebre atrosem tie nu nti no yemu safo no nti yama yenkwana asu twasa boshe no so wa anya ni onyankopon so waka no a udi agro nti onyankopon emransem no mama yentie yasom ye hinti no ye nuanum kwasiarafo ekwa adwuma na edi wo machi covid yi mu aziefo bebre wo ho a wo mo de sa Sabbath ya adwuma saa kwasi sa covid etwam enso ye nimpa se onyankopon de homeda na beso ne ma no compromise ye free se enye jata eye mosquito ntino ye mfa ho unimpa se de homeda mu nia woye no ye pon asori a zoom so ne ye wo uwi a ehfa na wokọ ye sales ya wo sori ko store ekota ade na mo mientie ne ayifo eka ade say nuanum sakramofo they support the Sabbath. Me read it ofa Korana kobie omo because omo wo edin sa ate say ye wo Matthew Luke Mark any ayini nyina Surah okwa bie Surah 265 asema woken wenyam na mekan enkramofo they support Sabbath. They believe say Sabbath no correct. And indeed you knew those among you among you no who transgress in the matter of the Sabbath. And you say Saturday. In English version no. Sabbath in bracket Saturday. Nkramofo book na make Surah 2 verse 65. We said to them, sa for no was wouldn't more transgress against Onyankopon Sabbath no carry and I'll hear woman or more coba won't carry in Tirano was a jumenti so I'm quite better with Daika was say for no some saying I make catch was be you monkeys. I'm sorry and I'm kind of incremophone was it despise and reject them. Cremofo they support the Sabbath. Second way and so Kaya Surah 16 verse 124. They support the Sabbath. Was it where the punishment for profaning the Sabbath was made to recoil on those only who were at odds over it, and your Lord will surely judge between them concerning all their differences on the day of resurrection. The Kramafoji said that should be no resurrection, and I said, "You're sorry." Was it not that you're sorry? No, you will be when you meet us here. Mu profaning against the Sabbath no nti we am ya somnye ye hene ye nuanum kwasiara fo nyante ya ti no nte ye da chi bi no obeti no abanda but wo wate no so wanhwe ne ye a oba besan ho no akọ ti mususu ma yasom enye ye hene sabotaging God's plan eno so ye bu ne se enye hwe enam se asem no de ba asori mu amfa wo de so nti no be sabotage amunyankopon adwuma asai
And I'm say ABS is a Yankupon Juma, I had a was anki a doshe, Yan for one show wedding tino, Ubuafu, Ubesabotage, I got Tenachere, I say Yankupon Juma. Yankupon Sena Juma. A ye bonnet and Kitia, yeah, the Bia Yuhunu, the Bia do Tembia, not Yambo Ayade, Efu, and no Yankupon Ejuma, yes, sabotage. Was a house open you way our baby, hey, Meta Tanasa, and a Juman Kosuda. A software metata software sa management kosoda na onyankopon ebebia no edin say gunu so yesira no menyu adwen so be sabotage no betimi aye amwadi nkunim da David emra okohunu so no se nkokunu was me the onyankopon asra no me fa me sanka no me nkono no onyankopon no abe deal with that person are na ye sabotage God's plan. Don't discourage someone from doing God's work. And sikano empanimfo no boardfo no omanfa anya ade a wose ye mintwe ska bio mintwa tight bio eye obidia eye onyankopon no wose fabran no onhyira obebi osoro fence ndi amount so so mpenhyira no a Colgate JC Penney omaye ye nyina tight and offering and I am and amount on business no etimi akoso sa Colgate America for aya American nyina no eye de wey because they give America forgive. O man we ya no de akomo Nyankopon hira wo mo. O si de o man no enhira wo mo se de oje Africa da bia ye age enti ehia ye. African countries da bia ye de an se ye de ye age. Enti na sa na ba ye no wo se sa ajeje no wo se etwa so. Ye nso no ne obia country bia wo ma. Na unhunu immigrants mo bo no Nyankopon hira wo. Enti emra wodi wa usika anu bibia eboa na Onyankopon adwuma wo ye ne yero Onyankopon hyiraw ene wabusua nyina sa wonya adwuma no a tenase and discourage obi wadwen yon se enye jata enti wonfa ho Moses this sister Miriam Moses eye adwuma no na omo nyina ye ku emko keka asem ani kwaso mo Onyankopon ma kwata ye no yenye careful obi Onyankopon adwuma ni abre ho oni wagye adwuma aboso anuanom Onyankopon adwuma so anya amoso a enye yie enti wa ye ka jo so wagye boso bi akoso na giboso efise so anya amoso enye yie so ja ato ani pa no so onye so wo yesu so a wo so wo ye too much anuanom so wonya don't sabotage God's plan enche bia me ma do shame ba ye and hate anybody nyo bibia so no hu hia eya ade a eno so ye mosquito yesremo enta wunua tanhunu o maami o wo fie wunua ba wo fie enta no tanhunu wayo bone kura no fa che no enti na wayo kristoni no moment kai side we say some will hate you and some will love you. Loving you and hating you are both in your favor. Your choice. Oh, love na and I say who hate you no, it's in your favor. Your choice. Until you go the choice no my no. Say, oh, right to be say who make a choice. But when people love, you live peacefully and happily in their heart. Wasi emra obedo obi no anase woni nipa abetena yie no motena se anase nipa no obedo no motena se na afei edi asomdue ene ba sa wakoma mu wasi ahamienti the second one wasi and when they hate you mumienti o so obi hate you a emane how kra ebi say uye bibi wasi when they hate you, you become the landlord in their head, living painfully in their brain every day and giving them sleepless nights. So heti obia uni nipa no bom puni mpo na yema hyew na pepa bi kura bebi a se wo kra no wankanya wo kra ka du ti be wuram na ko apia bonten wo se obia o heti bia no ukoye landlord obi heti wa ukoye landlord e wona komem da bia wada no odwene wo ho wona wo asem be ne tirimu ana ne boa futa wontimi na no onya blood pressure no onya depression
But when you love, or see, you live peacefully and happily in their heart. So, open so be a landlord or akumem. And so be here to a man how cry, how cry landlord. When I think I do not think I come in the be a organ or home with the water. Hate. Then you had the papa consequences in me dangerous. Women tears our story be. The entire guy said, Nipanuka see a hate near etna ebomono, the baboon story. Yeah, well, some monkeys, baboons and monkeys. Na sa will be a why they what do a fool a bro was when the baboons and monkeys heard that the man who used to chase them from the maize field had died. They hysterically celebrated. Omani J, who said Papa no de bia no be from ho na omo wie bro ni bia no be pam omo no be pam omo mbuafu. Was it the following year there was no maize. That is when they painfully realized the dead man was the farmer. Nanka samre ko munya senka papa no enua bro no nanka ompam omo nanka munya bro ni ba samre no omo buafu omo heti papa no say adentina da bia no mba from wa opam omo nto owu ye no omo ni je. But the following year no when you bro adwibio when you be kra na be pam. Into was say under all conditions learn to live with your enemies. So bitawa learn to live your enemies. You might reject them now, but soon you will realize that they were the only pillars you needed. Not all enemies are enemies. Some are willers, others are imaginary haters. And so so bitawa and that's what been pewasemo. Famenya nani enipa find a way to live with that person. Na baboons no emra realize say papa we ne dua ebro no na you too late. If you say afiso ye no mo nya ebro na nwe. Ndika ye say obenye obi amena pam wo no nya ebro na nwe. If you say den papa no akoda obetumi abafuru ma ba we ebro ni bi. But do wu ye na ye wo de. But when na e ba be ye den. E ba be dua ebro no ama wo. Obi wo ha ne ka no nko na nipa no kra nti wiase. Aso no yo Kristo ni. Nnuano Mama yen tai otenhunu. Mama yen tai ho. Osofu bet my mistake. Asopen bet my mistake. Asafu ba bet my mistake. Menye wadwen say o plane na wama enipa no aye miserable. It's wrong. If you say emra sa ye hate no. Ede o how eni amanihunu ede o how ne brewo a ede yare ene san ede ebrewo. And the love of money. Akoye efria eye the day and I say ewo ho. Yehwe ye man Ghana enkura omo epesika because you swan ni entisa. But they say no wiase no asesa. Inti sika pe no you free say eye mosquito. Eye say ye nyesika. Uko school, we adwuma papa, we fa the right way. Now you adwuma na unyesika. Ye nyina I was say we na onya bidi ye onyankopon adwuma. Very good but ekwaya ebinum fa so awudie. Edi nipa bi jisika duro ekokum nipa edi jisika. People don't care. Mmehwe Judas. Judas eye enipa sika no all of money. Nani jisika ho. So do him cry be good say Jesus Christ to trim na sia no or complaining. But nkakra sa owie sika nkakra sa no. Na afi de ekowie ne say enyini. Na afi de Jesus Christ no emu no koton no. At the end no okosen no ho. Nti kwaya wo fa so epesika no. Nnuanom yehwe ni ye. Na former prime minister your friend Winston Churchill or can Simbi also once said, I took a taxi one day to a BBC office for an interview. Churchill no or interview sa BBC now offer a taxi. Prime Minister or Amaka Franco, maybe a Ambassador Pabi to offer a taxi.
I arrived here. When I arrived, I asked the driver to wait for me for 30 minutes until I got back. But the driver apologized and said, I can't because I have to go home to listen to Winston Churchill's speech. Now, Papa, no taxi driver, no name say Winston Churchill, no prime minister, no, or no, and I found a taxi, no. And the occasion say on channel for 40 minutes. Now, or call office yaba was it there be untimi no kofie na agwa kotie prime minister no. And them say sa ni je. Onye sa prime minister no a picture na that top no. Or say it says prime minister na kasa say I was amazed and delighted with the man's desire to listen to my speech. Tinani je. So I took out 10 pounds until was it why offer 10 pounds. So it's true story. Prime Minister no offer 10 pounds and what the man sa taxi no. He took out 10 pounds and gave it to the taxi driver without telling him who I was. When the driver corrected the money, he said, I will wait until you come back. Where Sikan in second 10 pounds no na dwena sese nipa wo say wo kwa tie Prime Minister no wontimi ntwen no. A man of 10 pounds wa na dwena sese. And then what the local was and let the Churchill go to hell. Na sa papa no wakwa tie no we say sa wono ne gina nim no wasa didi na tem say oh what am 10 pounds dia metwen anytime bia person ba bia no I will wait for you because of money. Just more can say you can see how principles have been modified against money. Nations sold for money, honor for money, families split for money, friends separated for money, people kill for money. And ebusuan bebre abrochire ha aware bebre agu because of money. And amfofo bebre separated because of money. Countries sell another nations sold for money. African ye bebre nyina gold and ye diamond this anime nyina no uko Congo slaves phone say kura wono ye wo minerals bi wo ma ye friend coltan phone e kura we no phone no say who use sa phone ya sa coltan no eno na etimi ma phone ye adwuma latest a year ba iPhone 11 12 near year ba nyina no na uko Congo yeso kom kura se no a ho no mutu sa mineral no e wo deep na young and kura ye kum wo mo na ka me pe statistics no na manchro millions of people omo ye dia ma ayifo no omo ye gangs and say omo ati omo rebels no and omo capture sa areas no and omo use enkra for slavery say ya ye nuan mo omo ye phone so ni sa niema no ni ade no do ya kogugu hwe sa mineral no millions of people are killing are dying to get that mineral say ubenya iPhone ekura. They are selling. Nations are selling, being sold for money. Guns, etua hodo a omo ye nyina no ye ni aso akọ ne de kum ye ho mehwe awudi a say ekoso because of money. America I'm against abortion, but some parties be e wo ha omo ye pro life. Na me transe dwene ho a me ka say yes say obed ebia tembia obeka na be sa demonstration say ebia obia nyinsen a wonwo but the many hamini says how you know sa party no some you pro life mo dey more against the abortion e very good but enipa no awo ne ba no atete no ama na nyini but wanyini no ye wie no a say wo school no na ya fatuo na di tuo na kokko no eno de monye lesle emra bi na yemfa mba ne etuo ne de a en de no yenkum wo mo enti ehfa na egina wo ye pro life abortion ye but enipa no wo enipa no no watete akra ne wie a etuo no a ye di kum wo mo no de it's okay because of money, because it's a business. Yenye fair. This world is not fair. So halfway Senate ni adi omo na tuo ne yedi kum nkura no nipa no wanyi enwu watete akura na me na nyini yedi tuo kum wo mo
Mummy any tuono, near Banny, a beer, any quasi, and yet no more my dream. I must no. And the young come Nipa. This is Yame, Eba. Enti sika ekwaya ye faso epe sika no. Mama ye nhwe ni ye. Na me de me semo yi nyina eba wie ye no. Ecclesiastes 12:13-14. Or say, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandment. For this is the man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or bad. And every secret thing. One nketen is any men Yankupon munani so. Near mosquito away and bremunia Yankupon emunani musu da. Na debia de meka na me gina ho na me kasa ba bia me kasa bia de meka ne say some person will be ready to fire go to heaven. You go heaven for 1,000 years, you know. Surprise I go hunu ho nipa o mama no. Se me hunu nipa ni bi ama, it will shock me na. I'll ask the Lord say me nua we wa ama sofu we wa ama. Se me man ko bia me wife bebu sam say ana say e say obi a woni mi bebu sam say opanyi we wa ama. Onyankopon aka say ne fa na hye wo no kokohwe. Everything will come out. Untimi fancy that sambre na this year sumase ebone a wudie enema a wuye nyina so obi ahunu. So once yansesa ne nyina yansesa one day will fire obi behwem. Somebody ebe review and as Onyankopon be review the secret. Enti the American say some person obi be ebe hunu obone ene o secret a na he otrim ehe wadwenem ehe wakomam ne awoye nyina go to heaven. So anko heaven a obi be ready. Because any pan bebusa, when you be fa na mano, na de asie nyina no, e be daddy. When you pom waye, na bone nketenketi a ye hunu no, wo mie ni ye hunu, ni emfie homa no, na oba ya anya yiraba e wona domunti. Amen. 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 Again, I know ye can't actually when you coupon or a semi at you. Amen. Amen. Yes, I can't actually elder. Amen. Yo. Amen. Yeah, you might edi or some area. I mean, that coin for you, your torso, Anglican Hono, the Ghana for Achro, the torso, the NG. All right, NG 15. Can I be the friendly? And baby, I will be waiting me, enemy, actually.
Amen. Let's have us akwenya so no madam nyina amaseni asafo ne mpanimfo nyina ewo akwenya wode ma ya menimo nyina ya share onyankopon asem mesre opanyin Alex Edubuahin no hira sa last in nyina so amaye service nyina amaye opanyin Alex yeso se hira so amaye. Amcho mi ampai nyankopon era wasio enne de onam wakoa so amaye hunu ene man ketenketi a ibu ye nikuso na eno so na ede ye ko so yemo awrade da wasipi se enne wada sa ne ma we na di a kyereye na yesra won chan ahoden se boa yen na afi intimi ntuo na mowa ibe free sa tibia imo na yadwen akosa ne mai so na afi no consciously ya make a decision for where and I was CP se wati empaibo na obey ne sama yen. Amen. 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 And yanum yes here saying Amen. 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 Amen.